Om Swastiastu. Idedane sarang sami sadewang yang titiang. Sedurung titiang wanturang matur. Lugreng titiang ngaturang rasa angayu bagia. Lan rada subakti. Reng ida sang yang diwasa santukan. Sangkaneng asung kartawa renunggerhan ida titiang. Asapun ketawar ida dani sarang sami gumanting pun ngameletin utsawa mapidarta bahasa Bali. Sani mapai ketan ring lomba bulan bahasa Bali SMKTI Bali Global Baduk warsan dumada ukasa. Margi sekali asapun kisayan limbah kawan tenatipun mewastu presiden ngewatuan jagat Bali aja. Ide dani sarang Ringgalah lan genasan mencipta dimakin puniki lugrayan titiang. Dapa putra kelas roras multimedia siki ngaturang pidato bahasa Bali sane mamurda. Tri kita karane pantang ngulati ajak Bali. Ide dani sarang mau sang ini ajak Bali. Puli kemar pepa buat sani dahat mau tamu sani kadasarin antuk tri kita karana mawit saking tiga kruna tri mategas tetiga hita mategas subagia utawi sukerta miwah karana mategas sani ngawina dadasipun tri kita karana ingin punika tiga sani ngawinang jagat Bali nilanduk Sutrepti, Sukerta, Miwasat. Trihita karana merupa sepat siku-siku pematut mengkukuhin makani tatwa parigiangan, pawongan, miwah palema. Ring widang parigiangan. Kerama Bali ini setata mikukuhin serada bakti ring sang-sangkan paraning lumani. Marapan antuk ngupapira genah-genah suci maka linggih ibe. Ring widang pawongan kerama Bali ini setata ngiliran kahuripan pasukan dukan mangga presiden ngotuang jagat sani sangki lan jagat dukan. Ring widang palemahan kerama Bali ini saking dumen setata bajak ngupapira buana agung malarapan antuk ngamargi yang buta ya jadane sami sani wong yang titiang sani makin pakeling titiang pemekas sering palu yuwanin makesami tuanin iraga pinakewari perdi sentana sading warisin budaya Bali yening nenten iraga sani pacang membela pati nindihin jagat Bali ngupapira budaya Bali ngupapira pelemahan jagat Bali sapu sira mali dedani sira sani pacang kaum mandalan napi kewang dura nagari toh paratipun pacang mandarbi manah mamahayu ring jagat ripet prade wenten mabuti kuwang dura negari urun pinaka jurat maka merusak jagat Bali ini ngiring iraga membalik sumpah kayun pinaka pamuco melanin saha nindihing jagat Bali ide dani sarang-sami sanewangnya titiang yening cedetan titiang matur maka parikas daging pidatan titiang wantah kadi asapun sanika pertama. Trihita karana ingin punika tiga sani ngawinang jagat Bali landuk Sutrepti, Sukerta, Miwah Santi lan jagat. Sani kaping kalih hidedan. Iraga sarang sami, para yawanane makesami, maka pertisentana jagat Bali ini patut ngelestarian jagat. Mangdal staka werdi lan jagat itu sani kaping tiga takwa parijangan takwa pawongan miwah takwa palemahan
Punika marupa tatwa sane patut nglestarian ring iraga sang-sang. Inggih iraga sang-sang sademangan itu. Wantah kadiasa punika titiang matur-atur ring dalasan becik kalimatipun. Menawi wenten pikenahipun titiang nunsur genderenak pengabdian. Maka usani ngatur puputan titiang antuk parama santi. Om Santi, 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 Om.